Ndabasuje nitwa Itangishaka Emmanuel nje kubagezaho amakuru agezweho muri aka kanya. Hanyuma rero nje kubabwira ko Mituel yazamuwe nacyo kintu tugiye kwibandaho ashingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, ashingiye kandi no ku itegeko nomero 3 rya 2015 ryo kuwa kabiri z'ukwezi kwa gatatu 2015 rigenga imitunganyirize y'ubwisungane mu kwivuza nk'uko ryahinduwe cyane cyane mu ngingo yaryo ya 15, asubiye kandi ku iteka rya Minisitiri w'Intebe nomero 105/03 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 9 2020 ryerekeye inkunga zitangwa mu bwisungane mu kwivuza bisabwe na Minisiteri w'Imari n'igenamigambi. Inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 17 z'ukwezi kwa mbere 2025 imaze kubisuzuma no kubyemeza, hanyuma ategetse ko ikiri tegeko rigamije. Iri tegeko rigena abatanga inkunga mu bwisungane mu kwivuza, ingano y'inkunga batanga ndetse n'uburyo zitangwamo. Hanyuma kandi muri rusange abatanga inkunga, ingano y'inkunga batanga n'uburyo zitangwamo. Abatanga inkunga mu bwisungane mu kwivuza, abatanga inkunga mu bwisungane mu kwivuza n'abakurikira harimo leta, abakozi bo mu nzego za leta n'abo mu rwego rw'abikorera, ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi bwo kwivuza, amasosiyete y'itumanaho, amasosiyete acuruza lisansi na mazutu, ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi rusange, ibigo bitanga serivisi z'amabanki ndetse n'ibindi. Hanyuma rero mbere yuko wenda tujya mu bintu byinshi katubanze turebe amafaranga ubundi yongeweho ameze ate. Icyo ngicyo reka tubanze ari cyo kintu turebaho. Hanyuma amafaranga yo muri Mituel yazamuwe agezwa ku mafaranga 20,020 avuye ku mafaranga 3,000, ariko ari mu byiciro n'ubundi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero ashingiye n'ubundi ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, ashingiye no ku iteka nomero 03 rya 2015 ryo kuwa kabiri z'ukwezi kwa gatatu 2015 rigenga imitunganyirize y'ubwisungane mu kwivuza nk'uko ryahinduwe cyane cyane mu ngingo yaryo ya 6. Inama y'abaminisitiri yateranye ku wa 17 z'ukwa mbere 2025 imaze kubisuzuma no kubyemeza, yemeje ko kwivuza cyangwa se ingano y'umusanzu utangwa n'umunyamuryango mu bwisungane mu kwivuza igenwa hakurikijwe urwego rwiyandikisha mu mibereho cyangwa se ibyo bita imibereho dynamic society register ku buryo bukurikira. Umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa mbere atanga umusanzu w'amafaranga 4,000 ku mafaranga y'u Rwanda nyine kuri buri muntu ku mwaka, kandi aya mafaranga yishyurwa na leta. Hanyuma kandi umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa kabiri atanga umusanzu w'amafaranga 3,000 kuri buri muntu ku mwaka, hakiyongeraho amafaranga 1,000 yishyurwa na leta. Umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa gatatu atanga umusanzu w'amafaranga 5,000 kuri buri muntu ku mwaka, uyu nguyu nta kintu na kimwe yishyurirwa na leta. Umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa kane atanga umusanzu w'amafaranga 8,000 kuri buri muntu ku mwaka, uyu nguyu nawe nta kindi kintu leta imwongerera. Umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa gatanu atanga umusanzu w'amafaranga 20,020 kuri buri muntu ku mwaka, uyu nguyu nawe nta kintu yongererwaho. Hanyuma rero umunyamuryango mu bwisungane mu kwivuza atanga umusanzu we buri mwaka nubwo yaba atararwaye mu mwaka w'ubwisungane mu kwivuza urangiye. Hanyuma hari ingano y'ubwishyu. Umunyamuryango mu bwisungane mu kwivuza yishyura inyunganirabwishyu igihe cyose ahawe ubuvuzi. Ingano y'inyunganirabwishyu ni amafaranga 200 ku rwego rw'ikigo nderabuzima, hanyuma n'urwego rw'ivuriro ry'ibanze ndetse n'10% y'ikiguzi cy'ubuvuzi ku rwego rw'ibitaro. Hanyuma rero abatishoboye nibatanga iyo nyunganirabwishyu. Hanyuma kandi hano iri teka ryateguwe mu rurimi rw'ikinyarwanda nk'uko n'ubundi bivugwa. Hanyuma iri teka ritangira gukurikizwa ku munsi ritangarijweho mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda. Ubwo bivuze ngo ibi bintu byose birimo kuvugwa ahangaha bigomba gutangira gukurikizwa. Bigomba gutangira kabisa gukurikizwa. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa uhereye igihe bitangiwe. Abayobozi bakurikira bashinzwe gushyira mu bikorwa iri teka: Minisitiri w'Imari n'igenamigambi arabisabwa. Hanyuma kandi Minisitiri w'Ubuzima nawe arabisabwa, Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo arabisabwa, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu arabisabwa, Minisitiri w'Umutekano mu Gihugu, Minisitiri w'Ingabo, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda, Umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda nawe arasabwa gushyira iri teka n'ubundi mu bikorwa.
ibyo bintu rero niko bihagaze. Hanyuma rero hari ahantu hagenda hava imisanzu igiye itandukanye mu rwego rw'ubuvuzi. Ahangaha bigenda bite? Mu by'ukuri bigenda gute? Amafaranga ajya mu buvuzi aturuka hehe? Mbere na mbere reka tubanze tubyinjiremo gutya, tubabwire ko inkunga leta itanga mu bwisungane mu kwivuza igizwe n'amafaranga ari mu byiciro bikurikira. Hari amafaranga miliyari 6 aturuka ku ngengo y'imari y'umwaka wa leta atangwa na minisiteri ifite imari mu nshingano. Hari amafaranga 4,000 kuri buri muntu uri mu rwego rwa mbere rwa systeme y'imibereho, n'amafaranga 1,000 kuri buri muntu uri mu rwego rwa kabiri rwa systeme y'imibereho aturuka ku ngengo y'imari y'umwaka wa leta atangwa na minisiteri ifite imari mu nshingano. 50% by'amafaranga yishyurwa ku iyandikwa ry'imiti, ibikoresho byo mu buvuzi n'ibiribwa atangwa n'urwego rwa leta rushinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda. 50% by'amafaranga yishyurwa ku isuzuma ry'ubushakashatsi yakirwa na komite y'igihugu ishinzwe kureba niba uburenganzira bw'abantu bakorerwaho ubushakashatsi bwubahirizwa. Aya ngaya atangwa na minisiteri ifite ubuzima mu nshingano. 50% by'amafaranga yishyurwa mu kugenzura imiterere y'ibinyabiziga atangwa na polisi y'u Rwanda. Aya ngaya nayo aza muri Mituel. 10% by'amafaranga acibwa abatwara ibinyabiziga bakoze amakosa mu muhanda, nayo aya ngaya atangwa na polisi y'u Rwanda. 100% by'amafaranga acibwa abacuruza ibintu bitujuje ubuziranenge atangwa n'urwego rwa leta rwayakiriye. Hari amafaranga 100 igiceri akurwa ku mahoro yakwa kuri parikingi y'ikinyabiziga mu mujyi wa Kigali kuri buri saha imwe ikinyabiziga gihagaze atangwa n'umujyi wa Kigali. 1% by'amafaranga ava mu bukerarugendo atangwa n'urwego rw'igihugu rufite ubukerarugendo mu nshingano hamaze kuvanwaho imisoro. 10% agenerwa abaturage baturiye parike z'igihugu, ndetse na 5% agenerwa ikigega cyihariye cy'ingoboka. Hari amafaranga 20,000 yishyurwa ku ihererekanya ry'imodoka, n'amafaranga 10,000 yishyurwa ku ihererekanya ry'ipikipiki atangwa n'urwego rwa leta rushinzwe gukusanya imisoro n'amahoro. Hanyuma rero ibihe byo gutanga inkunga ya leta mu bwisungane mu kwivuza. Inkunga ya leta iteganyijwe mu ngingo ya 3 ishyirwa kuri konte y'ishami ry'ubwisungane mu kwivuza mu bihe bikurikira. Igice cy'amafaranga yabonetse ku nkunga iteganyijwe mu ngingo ya 3A gitangwa buri gihembwe. Inkunga iteganyijwe mu ngingo ya 3B itangwa bitarenze itariki ya 30 Nzeri buri mwaka. Inkunga ziteganyijwe mu ngingo ya 3C, D, E, F, G, H, I ndetse na G zitangwa mu minsi 15 ikurikira ukwezi zakusanyirijweho. Inkunga itangwa n'abakozi bo mu nzego za leta n'abo mu rwego rw'abikorera. Hari inkunga itangwa n'umukozi w'urwego rwa leta n'urwego rw'abikorera ingana na 0.5% by'umushahara umukozi atahana. Umukoresha akura iyo nkunga ku mushahara w'umukozi kandi akayishyira kuri konte y'ishami ry'ubwisungane mu kwivuza. Imenyekanisha n'itangwa ry'inkunga y'umukozi bikorwa buri kwezi. Umukoresha ashyikiriza urwego rwa leta rufite ishami ry'ubwisungane mu kwivuza mu nshingano urutonde rw'abakozi n'ibihembo byabo, kandi akishyura inkunga yakusanyijwe bitarenze tariki ya 15 y'ukwezi gukurikira ugutangirwa inkunga. Inkunga itangwa n'ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi ndetse bw'indwara nyine. Ikigo cyigenga gitanga serivisi z'ubwishingizi bw'indwara gikorera mu Rwanda gitanga inkunga mu bwisungane mu kwivuza ingana na 5% y'imisanzu yinjijwe mu mwaka mu ishami ryacyo cy'ubwishingizi bw'indwara. Ikigo cya leta gitanga serivisi z'ubwishingizi bw'indwara gitanga inkunga ingana na 5% by'imisanzu y'ubwishingizi mu ndwara yinjije mu mwaka. Hanyuma kandi ikigo gitanga ubwishingizi bw'indwara gitanga inkunga yacyo mu bwisungane mu kwivuza mu gihe kitarenze iminsi 30 ibarwa uhereye ku munsi umwaka w'ibaruramari ryacyo warangiriyeho. Inkunga itangwa n'amasosiyete y'itumanaho. Isosiyete y'itumanaho itanga inkunga y'ubwisungane mu kwivuza ingana na 3% by'agaciro k'ibyacurujwe mu mwaka n'iyo sosiyete. Hari inkunga itangwa n'amasosiyete y'ubucuruzi bwa lisansi ndetse n'amazutu. Isosiyete y'ubucuruzi bwa lisansi n'amazutu itanga inkunga mu bwisungane mu kwivuza ingana n'amafaranga 20 kuri buri litiro yacuruje mu gihe cy'umwaka. Hanyuma kandi hari inkunga itangwa n'ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi rusange. Ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi bw'ibinyabiziga gitanga inkunga y'ubwisungane mu kwivuza ingana na 5% by'inyungu y'umwaka mbere yo gutanga umusoro. Ikigo kivugwa mu gika cya mbere
gishyira iyo nkunga kuri konti y'ishami ry'ubwisungane mu kwivuza mu gihe kitarenze iminsi 30 ibarwa uhereye ku munsi cyangwa se umwaka w'ibaruramari ryawo n'ubundi warangiriye. Ikigo gitanga serivisi za banki nacyo gitanga mu bwisungane mu kwivuza inkunga ingana na 2% y'inyungu y'umwaka mbere yo gutanga umusoro. Ikigo kivugwa mu gika cya mbere ubwo ngubwo ni ikira tumaze kuvuga haruguru cy'amabanki n'iki gishyira iyo nkunga kuri konti y'ishami ry'ubwisungane mu kwivuza mu gihe kitarenze iminsi 30 ibarwa uhereye ku munsi umwaka w'ibaruramari ryacyo warangiriye. Uburyo inkunga y'amasosiyete y'itumanaho ni y'amasosiyete y'ubucuruzi bwa lisansi rero na mazutu zitangwamo. Isosiyete y'itumanaho cyangwa se y'ubucuruzi bwa lisansi na mazutu ibi ngibi bishyikiriza urwego rwa leta rushinzwe kugenzura imikorere n'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro inkunga yegeranyijwe hakurikijwe uburyo bwagenwe n'urwo rwego mu gihe kitarenze iminsi 30 ibarwa uhereye ku munsi umwaka w'ibaruramari ryawo warangiriyeho. Urwo rwego rwohereza inkunga rwakiriye kuri konti y'ishami ry'ubwisungane mu kwivuza bitarenze tariki ya 15 y'ukwezi gukurikira ukwezi inkunga yakiriweho. Igenzura rero amakosa, ibihano ndetse no gutakamba. Urwego rwa leta rufite ishami ry'ubwisungane mu kwivuza mu nshingano rukora igenzura mu kumenya ko inkunga y'ubwisungane mu kwivuza rwashyikirijwe yabazwe hakurikijwe n'ubundi biteganywa n'iri teka. Ibi byose bikarebwa ugatakamba ukagira igihe cyo kuvuga ati rwose mu mbabarire natinze kwishyura n'ibiki byose. Urumva rero hose nta mafaranga agenda ava atangwa mu bwisungane mu kwivuza. Ubwo ku bantu bibasaga niba rero ibijyanye na Mituel de sante yariyongereye, mwabyumvise ukuntu ibintu bihagaze. Yarazamutse, yamaze kuzamuka iva ku mafaranga yari iriho bayikura ku bihumbi 3 barayizamura. Barayizamura ubu ngubu noneho hari abantu bagiye kuzajya batanga ibihumbi 5, hari abantu bagiye kuzajya batanga ibihumbi 4 ariko bishyurirwe igihumbi bitewe n'ikiciro icyari cyo uherereyemo muri bya byiciro biri muri systeme imibereho. Ubwo ni A, B, C, D ndetse na E. Ibyo nibyo byiciro ubu ngubu turimo kugenderaho biri muri systeme imibereho. Nubwo buryo rero ubwisungane mu kwivuza bugiye kuzajya butangwa. Ni nyuma yuko rero hazamutse isanganya ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ibiciro bya Mituel n'ubundi bishobora kuba byazamutse aho muri systeme imibereho mu minsi yashize hagaragaye ko hari hagiyemo ibihumbi 20. Abantu baravuga ati aya mafaranga nareke kuzamuka teriko bashyizeho na 5 ntacyo byabitwaye. Ubwo rero mwabyumvise ibyo mwasabye niba ari no kubisaba bishobora kuba byarumvikanye reka mbibare gutyo. Hanyuma rero reka dusoze gutya itanga shaka Emmanuel niko nitwa, ubundi mbifurize ibihe byiza cyane. Urebye rero ku itariki ya 23 ubwo nejo hashize z'ukwezi kwa 2 2026 habaye inama. Hari ingembo z'ingenzi rero zaganiriweho mu nama yo kureba n'ubundi aho Mituel igeze itangwa. Kwizihiza imyaka 25 ishize kwishyura ubwisungane mu kwivuza Mituel bitangiye ndetse no gutangiza kwishyura Mituel bijyanye n'imisanzu mishya ivuguruye. Iki gikorwa kigomba kuba uyu munsi cyabaye cyagombaga gutangira nyine ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 6 2026. Hanyuma rero ahangaha byagombaga kurebwa uko cyari bubere mu karere ka Gasabo ndetse n'akarere ka Kayonza. Impinduka kuri serivisi zihabwa abanyamuryango ba Mituel. Hagaragajwe serivisi ziyongereye kuzari zisanzwe zihabwa abakoresha Mituel zirimo kuvugurura amaraso ku bafite uburwayi bw'impyiko, ubuvuzi bwa kanseri, gusimbuza impyiko, kubaga umugongo ndetse no gutanga insimburangingo. Hari gahunda ya capitation guha mbere ibigo nderabuzima amafaranga ya serivisi bizaha ababigana nyine. Iyi gahunda nayo ikaba iri kugeragezwa mu ntara y'Uburasirazuba mu bigo nderabuzima byose. Impinduka zabaye mu misanzu rero ya Mituel izishyurwa n'abaturage mu mwaka utaha. Ati revised premium structure. Hano umuntu udafite ikintu na kimwe yinjiza agomba kwishyura amafaranga 4,000. Hanyuma nako bambe ni amafaranga 4,000 ariko aya mafaranga akazishyurwa na leta. Abantu bari muri iki cyiciro na abaturage 6.89%. Hanyuma kandi ku muntu uri munsi y'amafaranga 30,000 ku kwezi winjiza amafaranga ari munsi y'30,000 ku kwezi nawe azajya yishyura 4,000. Leta imufashe imwishyurira amafaranga 1,000. Ibi byose nari nabivuze. Abantu bari muri iki cyiciro ni 23.20%. Hanyuma kandi hari abantu babona amafaranga ari hagati y'30,000 n'ibihumbi 60,000 ku kwezi bazajya bishyura amafaranga 5,000. Ahangahe nawe turimo tu
hano abantu bari muri iki cyiciro ni abantu 35 n'ibice 0.3%. hanyuma kandi ku mafaranga guhera ku mafaranga 60,000 kugeza ku mafaranga 120,020 abantu bahembwa aya mafaranga uzajya wishyura 8,000 nta kintu leta izajya kwishyurira. abantu bari muri iki cyiciro ni abantu 26 n'ibice 86%. hanyuma ku bantu bari hejuru cyane bahembwa amafaranga menshi bari hejuru y'120,020 kuzamura bazajya bishyura 20,020 kandi nta kintu na kimwe bazajya bishyurirwa na leta. ni 8 n'ibice 0.1%. nibo bangana na gutya. hanyuma rero izi nizo mpinduka zabayeho mu kwishyura umusanzu wa mituweli zishingiwe n'ubundi ku makuru ya buri munyamuryango muri social register cyangwa se mu mibereho muri system imibereho hamwe n'amakuru yakuwe muri RSSB ndetse na Rwanda Revenue Authority harebwe imishahara n'imisoro ku bagize umuryango. gutangira kwishyura bizatangira ku munsi w'ejo, ubwo n'uyu munsi ku itariki 24 z'ukwezi kwa 2026. abanyamuryango bose barakomeza kuvurirwa ku musanzu wabo batanze kugera ku wa 30 Kamena 2026. ariko ku muntu ushobora kwishyura yatangira kwishyura da. ubwo urajya uze muri system yawe imibereho urebe barimo kunyishyuza ngahe. gutangiza umwaka mushya wa mituweli ndetse no gutanga ubutumwa busobanutse ku mpinduka zabaye ku misanzu ya mituweli abaturage basabwa gutangira kwishyura. nibyo bigomba gukorwa vuba bagatangira gukora ubukangurambaga. hagiye gutegurwa ubutumwa ku bufatanye bwa RSSB ndetse na Minaloke buzifashishwa n'ubundi mukamenyesha abaturage izi mpinduka. Hey, mushaka amafaranga twishyure mituweli.